Guys mbafitiye itangazo ariko ryihutirwa. Uyu munsi ndi ku Muyange, munyemerere tujyane, ngiye kubereka ibibanza bigera muri 4 cyangwa se 5 byahavumbutse birimo kugurishwa. Ibibanza bigiye biri muri zoning ya R1, ni ibibanza byiza cyane, ni uguhera kuri miliyoni 45 z'amanyarwanda, ukaba watomboramo ikibanza kuzamura kugeza kuri 60 bitewe n'aho ikibanza giherereye. Abazi ku Muyange hano hantu hongeze murahazi. Reka rero tumanukane tujyane ku bibanza byacu, turakatira hano. Urabona ko ari ahantu barimo kubaka amazu meza y'icyitegererezo. Murabona ko ibibanza byacu rero biteretse ahantu heza, ari amazu ari hejuru hari arimo aragurishwa. Urumva ko n'abadeveloper bahagura, urabona ko bari kwazamura ama etage meza. Ibibanza byacu ni ibingibi rero twabigezeho, biri hagati muri aya ma etage. Urabona yuko n'iriya nzu iri hepfo ni inzu irimo kugurishwa kuri miliyoni 150 nayo ni umudeveloper. Ibibanza byacu ni ibi, guhera kuri miliyoni 45 muri zoning ya R1. Ni ibibanza bifite ibyangombwa ugura duhita tugukorera imitation. Ni ibibanza bigiye muri quartier zitandukanye, ariko wowe nusura uraza nkutemberezemo aho bigiye biri hose. Wowe uze witwaje miliyoni 45 no kuzamura bitewe n'aho ikibanza giteretse. Ubundi nk'iki kibanza cyiza cyane hano Kicukiro mu Kagarama ku Muyange. Mutuvugishe rero birihutirwa.